Anakukaribisha tena kwenye shene yetu Muganga Nipe Shauri. Mwa hii video tunataona riske zenye zinakuonyesha ke unawezi kuwa opere siku ya kuzala. Unajua ke banamuke mingi anabeba mimba, anafaa miezi kenda yote na iko na mimba, haya kuwa na probleme hata fulani, haya kuwa na komplikasyon hata moya. Me anashangala siku ya kwenda zala wanamwambia tutakuopere. Anajiuliza biko hai bilikuwa hae juu baniopere na njo binatokea baganga banapenda baopere mutu juu banapenda franga, banapenda baopere mutu juu banapenda pesa, banapenda baopere mutu juu tu ya kuopere. Bon, ile yote inakuwa inaletiwa na baganga benye habajuake kufasiria jua nini balikamata ile decision ya kukuopere. Njo maana tunataka kufasiria probleme zenye unaweza kuwa uko nazo au magonjwa yenyewe unaweza kuwa uko nayo au shida zenye unaweza kutana wakati ya kwenda zala zinaacha bana kuopere, bon, bana kusove. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama njo mara kwanza unaona video zetu, na kuomba uklike kusabone, uklike kujano, na kama uko na question andika mu commentaire, tutakuya kujibia. So kitu ya kwanza yenye naacha banamuke mingi banakuwa opere banaopere siku ya kuzala ni wakati bale banamuke bako na probleme ya hypertension. Okay? Hypertension sa banakupima banakutana tension yako iko yulu. Okay? Generalement ile tension yenye iko yulu inakuwa iko koze na magonjwa yenye unagonjwa mule ndani mu mwili yako. Ile magonjwa ni magonjwa yenye inakuwa kwa banamuke wenye bako na mimba tu, hapana watu wengine. Hakuna siku yenye mwanamke mwenye hana mimba atakuwa na ile magonjwa. Ni magonjwa yenye iko na ya mama wenye bako na mimba tu. Ni magonjwa wanaita pre-eclampsia. Hii pre-eclampsia ni magonjwa yenye inatokeaka ku placenta. Ile placenta yenye inapatia mtoto pumuzi, inacha mtoto anapumua, inampatia mavitamine. Ndio ile placenta yenye inatokaka ya mwisho, sa mtoto aisha zaliwa ndio banaitosha ya mwisho. Okay? To ile placenta ku banamuke bamoya inaanza produire mavitu moya yenye inaanza haribisha figo, inaharibisha na maini yako. Ikisha haribisha figo, ndio inakuleteaka hypertension. Ndio unaona tension yako ishakuwa mingi, ndio unaona unaanza vimba migulu. Ukishaanza vimba migulu na tension yako iko yulu, kisha sonenda koyola, unaona mumikoyo yako mnatokea pofu. Mumikoyo yako mko natoka pofu, mko atoka pofu. Kisha na unakuwa na zoea unalumia kichwa sana, kichwa unakuwa na luma, kichwa inaluma, unakuwa na mavertige, na sama unakuwa na vitu ya mweusi inapita kumacho. Bon, unajiuliza vitu gani kwa kukua hapo? Pourtant ni figo zako ndio ziko naharibika. Juu ya nini? Juu ya ile pre-eclampsia, ile magonjwa yenyewe isha kamata placenta kisha inaanza onekana mufigo yako. Kitu kingine ni hii magonjwa ya pre-eclampsia inaharibisha maini yako. Maini unajua inakuwa hapa hivi. Sasa banamuke mingi aisha kwa na ile problema ya preeclampsia na hajue juba mingi habaende kwa hospitali, habaende ishipimisha, habaende kwa kipimo. Ye atakuwa tu nalumia, anasikia analumia estoma. Mimi sasa niko na mimba, mimi nalumia estoma, mimi nalumia estoma. Ona waza ni estoma ndio kwa kuluma, pourtant ni ile maini yako ndio iko naharibika. Okay? Ile maini yako sasa inafikaka wakati inashindwa supporter, ikishashindwa vumilia ile magonjwa njo inapasuka. Okay, inapasuka ndire balipiga mo mpanga au balipiga mo kisu. Sasa inapasuka vile na njo unavuia mule ndani kwa ndani, unapata hemorrhagie interne na binaisha kama weye na mtoto binaisha unakufa. Alors juu ya kukuponesha au kukulinda usiende kufa na mtoto wako asikie kufa, sasa unafika kwa mganga, unavimba migulu vile, wanakupima, wanakamata damu, wanakamata mikoba, wanaona uko na ile maprobleme yote, wanadesidaka kukopere. We pale ubashukuru, vraiment mulinisaidia, mimi natoka niko mzima na mtoto iko mzima. Wanapenda makuta, wanapenda franga, wanapenda franga. Pourtant walikuwa wanapenda basove maisha yako. Kitu ya pili yenye na chaba mingi wanakuwa opere ni nini? Ni saa anaenda zala mtoto wa kabambi. Wewe uko mama, uko na vuvodo wapata hivi. Kwa vuvodo wapata hivi na kwenye mtoto atapita ni kwapata hivi. Unasikia? Kisha uko na mimba, unasikia mwanamke mingi anapenda mimi balikutana niko na mtoto wa kilo mingi kwa kilo 4. Sasa unazala mtoto wa kilo mingi, watu wanafurahi, walizala kitoto ya kunenepa.
pourtant ni riske mingi. Donc sa uko na mtoto wa kabambi, kichwa na haiwezi weza pita mwile matako yako, okay, mwile matako yako, ule mtoto juu haiziweza pita pale, banakuopera kashu wa mtoshi. Pia mingi la plupart des fois kwa banamuke wenye haiko banene benye ni bemamba na iko mtoto wa kabambi, la plupart des fois alikuwa anakuwa na probleme ya diabete gestationnel. Donc diabete ya mwanamke mwenye iko na mimba tu, ni diabete yenye inakamata mwanamke mwenye wa mimba sana, maliza zala ile diabete inapona. Ile diabete sasa inaacha kunakuwa na sukari ya mingi, ile sukari kisha kuwa mingi nafika kwa mtoto vile inaacha mtoto ananenepa sana. Okay? Njo maana apres kuzala unaona wale watoto bakisha zaliwa bakisha kuopere, ule mtoto ni wakabambi sana, ni munene sana, banamubeba mu neonatologie mu hopital ya watoto juu bamusuivre, bamfanyie suivi siku 2 siku 3, bakisha naisha kwa stable njo banamkurudishia, na ni wakati yenyewe banakuwa banangua uanze pata maziba kwanza ya kumunyonyesha. Donc unaona ile nayo inaweza kuwa kozi ya pili yenyewe inaweza acha banakuopere. Kozi ya tatu inaweza acha banakuopere ni wakati yenyewe ulikuwa opere mbele. Unajua mwanamke sasa anakuwa opere wa mara kwanza. Wewe unaenda zala mtoto wa kwanza banakuopere. Sasa anakuoperewa mara kwanza, ile cicatrice yenyewe ilibakia. Ile cicatrice ilibakia inakuwa iko teketeke de sorte que siku unarudia zala inariske pasuka, unavuia mule ndani na unakufa na mtoto wako anakufa. Alors baganga sawa najua ke uko na ile riske, so nakia zala banapita tu banakuopere tu direct juu bajilinde ile mariske yote yenye haina maana. Okay? Kitu ya tatu ni sa mtoto ashachoka. Mtoto ashachoka, unajiuliza mtoto anachoka mutumbu. Mtoto normalement ni kukosa tu terme ya kusema, me mtoto hachokake mtumbu. Par contre mtoto anakosaka njo oksijene. Jo nini mtoto anaweza kosa oksijene na iko mtumbu? Ni sawa uko na magonjwa, so roho yako haipige mzuri, au uko na hypertension, au uko na diabete, au uko na magonjwa fulani au placenta, ile placenta yenye inapatia mtoto oksijene na acha mtoto anapumua, ile placenta isha haribika, isha zeeka, sasa iko napatia mtoto oksijene ya kutosha, bile vyote vinaweza acha wanakuopere juu mtoto asikie kufia mtumbu. Lakini kitu kingine yenyewe nazoea kuwa ni watu wanakamata madawa za kishenzi. Sasa uko na mimba unaanza kamata madawa za kishenzi, ase walikwambia mwanamke mwiko na mimba ifana kamata ile dawa ya kujilinda basi mlogake au bisikuwe nini, unakamata ile madawa na ndio itaharibisha mtoto wako. Kisha haribisha mtoto wako, sawa anapima wanakutana mtoto roho yake kwa piga mbaya. Alors baganga juu ya kusove mtoto wako asiende kufia pale, wanaenda wanakuoperewa na mtoto wanakupatia mtoto wako mzima na unarudi kwa mzima. Wewe kushukuru baganga ni kuambia anapenda franga. Kila mtu basi mpaka bamuopere. Okay. Kama bakuopere wakakupatia mtoto wako kufa njoo utafurahi. Njoo bitakufurahisha vile. Hapana. Alors kitu ingine ni sawa unafaa wakati ya mrefu sana na uko kutravail, uko na ile macontraction, uko kutravail macontraction inafaa siku 2 siku 3 uko na macontraction. Normalement muganga mzima mwenye alisomaka normalement ifo na coopere. John na coopere juu unaona gisi mtoto anashukaka sawa uko na zala. So kwa zala mtoto ashukake hivi asa anatoka anazaliwa pana. Mtoto anashukaka na iko na fama mouvement ya rotation. Unaona gisi inani iko ingumi iko. Mtoto anaendaki kwa shusha kichwa iko azunguruka mpaka kichwa aka kichwa kake kanaonekana pale musexe ya mwanamke. Alors kuko sa mtoto anashukaka hata fanye rotation complete. Kama afanye rotation complete njo anabakiaka sasa mule matako hataweza pita ndani juu kale kakichwa aka kapongo shuka kanyuma hakakuweza ingia mwili. Kama akaweza ingia ndani njo anabakiaka pale sasa wewe unakuwa na macontraction za mingi, unakuwa na macontraction mtoto hatashuka. Sasa baganga wanaona njo vile viko banaweza changer position mtoto, wanaingiza ndani mikono wana changer position, kama ni waganga wenye hawavizoe basi wanakuopere tu. Okay? Kukuopere nao nasikia ni kukulinda. Mais risque gani inaweza kuwa kwa mwanamke mwenye alikuwa na ile travail prolongé, donc unakuwa na wakati ya mingi na uko kutravail na uko na ile macontraction, c'est que unaweza kuwa vagin yako, okay, ile sexe yako mule ndani na kale ka vesi